Assalamualaikum. Жақсы. Siz bugün benim apamın göğüs olanı kesin. Ne gözü? Apam göğüs olanı kesin. Bilmem bana. Neyse. O, hayırdır kapan? Bilmeksem olur ben. Senin atın ne? Yok ana çakılarsın ya. Ayıp. Hazır hayırlı da kanka keledi hazır. Hayırdır telefon var mı? Telefon oldu. Ana. Kaç atın? 771 21 Hı. Sen orvaydın mı? Ya. ne uğruyor ne de? Senin atam olsanız. Kayıt okuyorsun. Jago'da Bir de 3. kapan kayıt okuyorsun. Apam şu apam da Jago'da falan. Sen kayıt okuyorsun. 93 şey. 90. Apam jigit olanı kesin. Kaç yeri burada kapan? Şunu aytsanız ata. Men atam болосузбу? Мага айтып жүрөт да, азыркыга чейин айтат. Мен таппай жүрүп ал сиз таап алдым да. Мен таппай жүрмүн. Мен күн акчалар менин турат го бу жерде. Мен концерт. Ошо именно азыр издеп атпайм, ошо афишаларыңызды көрүп туруп азыр издеп атам да. 90 жылдан бери жүрөсүң. Жок, эми издеп атам. Шынын айтыңыз. Эй, сен кандай небесиң сен? Жок, мен просто издеп Сен атам. акыл нормально эмес, орбайсыңбы? Не оройны? Көрүп турганыңызда жакшы эле го баары. Sen ненормальный адам сен сүйлөп атасың. Бул жакшы эмес. Мен сага айтам. Эмнени? Камера. Мен дайым ушундай нерсени көргөндө таң калчумун да. Кимдер ушуга түшүп калат экен деген. Көргөнү бой адам түшүп калат. Анан мен бирок мен кандайдыр бир деме кылган жокмун да, мен серьез кабыл алган жокмун. Нормальный немеде ондойго айтып атты экен. Сиздин атам болосуз деп. Ийгилик, жакшы болду. Элге күлкү болсо, элге күлкү болсо.